Welcome to my vlog. Pothot non bang ke video kimi wan thule po ni bang ke ekta video pre check adian lo non bang ke biya ke duni ni tu biya inti ham inti rong non ma ni tu te rong la pen non ni tu biya ke duni jer po pen ju ni tu mai ni ke dulu na ta oh mai ni ni tu non dam po hoda inti ham biya to koryang resma punang langan bom ni tu dam bom ni oh gari do so yo gari ador song se yo no ni tum dam ni tum ki dam ahut mo da kadim ana paklang bo de kalau de yo gari Muni dong bang nó đi càng sam phô vàng rồi như thế mà một con đục ăn cũng sẽ ôi cô đi làm gì vậy nào sao là lạp cái chỗ đó chỗ cỏ giang nó bên đó sẽ to nhiều hộp pan năng đây họ tụm nên sao mà chỗ cỏ giang nó ra đâu vậy ôi cô đi đi vậy thôi mà gari pasang pleng se nó nên tôi đã đem balik benda đem ko nampak lang tu bo aku tambah mah adon rile ya towalo lapulo lo namo no oh panay mune do bile ta lo lo nang le hon lo le lang na bok so ya tu baik oh yang luôn đi con nó để nâng hang để mà do xong làm yêu oh boleh Mina no macam tu. Wah, jauh kado. Orang tu soy pelang ni soy. Rian ni pidan ni apa opan ni. Kalau ya, ada open so orang tu. Orang nampak pun orang. Kau nak photo bang der ni ko. avideo an clear ko dah gift video na gift video na jadi hang ko lu dulu Klar thong cho má rồi thay bom đi không? Mai cho tăng cái giá đó, mai cho tăng cái fan không cái ở lúc số bên số hao thay đó này, để đồ vị phần đồ số nó là chú về đẹp bên này. Giờ nói cái đam rồi là hấp phun cho rong sao là hả? Chết rồi. thế cái lon này còn nó nên mình nói cái đam rồi tung cái bom nói cái nặng lắm bom cái dút po nó mang cái bên này luôn nó hem cái đam po cho anh Jun luôn nó mang cái hem đam po hem pacing yok vậy. Ôi ông bác chụp pon po cái pacing yok rồi tí có. mà để han gen đấy Yo. Punaan yo. Yo.
Dadak rong solo lagi. Yo nói ni tu dam boy yo. Inte rong dak bang ni tu choya jun alo na bang ke. Oh yo pu ko jang num na yo. Ni yo ko jang num yo. Like, comment, subscribe, and share. Enjoy. Nama ke dambo yo ni tu tangel jun tangel lo nama ke hem se dambo. Dam parent. Yo. Jangan sih ini bang ke pajut boy ya, kang ting lo nama last video lo lagi pajut lo dari kardong.